ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru iteye agahinda, biraba ibyuya ntibibe amaraso. Uko niko kuri. Twabonye amasanamu, tubona amashusho, tubona amafoto. Ndayishimiye Evariste General Major Sebarundi agaragara i Butare mu murwa mukuru wa Huye, icyahoze ari umurwa mukuru, ubu ni so Gapitari, kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda, muri uyu muhanda wo hasi ku Mukoni. Neva aboneka mu mafoto no mu mashusho ari mu nterahamwe n'umuzungu w'umufaransa ku ruhande. Hibajijwe rero ikintu, ibi bintu, impamvu Neva yagaragaye mu nterahamwe, noneho abantu bakabihuza n'ibimaze iminsi bivugwa ko buno FDLR iri mu Burundi yahawe ijambo, yimitswe, iri kwiberi muri guverinoma ya Neva. Hakibazwa ubumwe Neva yagiranye n'izi nterahamwe n'abacengezi na FDLR uhereye mu kahise, nyuma y'uko bahungiye mu mashyamba ya Kongo na CNDD-FDD yabanje kuba mu ishyamba, aho hose bari gatanu n'agasheri kako. None n'uyu munsi byongeye kugaragara no kwibonekeza ko kuva icyo gihe Neva afitanye isezerano n'interahamwe ku buryo butaziguye, ndetse ari nazo FDLR mu mikoranire, mu migenderanire no mu mibanire ku rwego rugaragarira abantu barenze umwe. Ngira ngo na disikuru umwe mu ntwazangabo z'u Rwanda iherutse gutangaza, mu Rwanda umwe mu basirikare bakuru yavuze ko amakuru bayafite neza aturuka mu nzego z'ubutasi ko FDLR iri Burundi, ariko avuga ko bazi neza ko iri mu kibira cy'u Burundi. Noneho ariko amakuru y'abantu batandukanye akagaragaza ko ubu tuvugana, enda natwe muratworohera hano tubashyiriremo ayo majwi n'ibidukundira n'amashusho. Ngira ngo ibyo rwose turabibakorera mu kanya gatoya, ndaje mbisabe ubishinzwe bibakinire, noneho mu byumvirize, cyangwa se icyo twakwita icyegeranyo gikubiye hamwe cy'uru rugendo rwa Neva, aho byatangiriye umwaka w'1994 gushyika uyu munsi. Uyu munsi rero Neva yiyemeje guha ubutegetsi bw'u Rwanda akabushyikiriza amaboko ya FDLR. Ubwo nicyo bisobanuye kamemo. Neva gushyigikira interahamwe kwe cyangwa se FDLR bisobanuye gukuraho ubutegetsi bwa Kigali akazana ubutegetsi bwa FDLR, akabuhereza igihugu, akabushyigikira, noneho bukima ingoma, bugafata ingoma ku manywa y'ihangu cyangwa se ku manywa nyarukamba. Ngira ngo ni inkuru itari nziza, ni inkuru iteye ubwoba, ni n'inkuru y'agahinda, ni n'inkuru ibabaje. Niba rero koko Ndayishimiye ari mu bitugu bya FDLR, kandi nka generali, nk'umuntu wize segonderi akiga na kaminuza, nk'umuntu ufite igihugu mu biganza, kandi igihugu gifite ubukire mu butaka, ubutunzi buhambaye, kandi igihugu gifite igisirikare kizwi kurwana ku rwego mpuzamahanga, kandi igihugu gihana urubibi n'u Rwanda, kandi igihugu ngira ngo gishobora kuba kinini kuruta n'u Rwanda, bifite icyo bivuze, bifite n'icyo bisobanuye. Urumva rero ubwo bushuti butangiriye hariya, uhere ku gihe cya mbere Kiyore Ndadaye akimara gupfa, genda na mbere yaho simbiza, ariko ubwo niho twe twafatira, ukaza ku bwa discipline mu ndege wapfanye na Juvenal Habyarimana, ukaza ugakomeza n'uyu munsi. Bigaragara ko rero Evariste Ndayishimiye yanze gutatira igihango cy'ubumwe bagiye bagirana mu mashyamba, cy'ubumwe bagiye bagirana muri circulation zitandukanye z'ubujeni, z'ubwana, mu buryo bumwe n'ubundi. Uyu munsi wa none rero ngira ngo aya mafoto yacicikanye mu binyamakuru bitandukanye, mu ma WhatsApp ahatandukanye, hibazwa Evariste Ndayishimiye ko nibyo koko niwe tubonye kuri iyi foto. Yakoraga ikihuye, yarari mu bikihuye, kandi iyi foto niba muzi gusikana, nibyo koko harimo abantu bacura amafoto, abandi bagacura amavideo, ndetse n'ama application amwe namwe azi gucura amarogo, ariko ifoto y'icurano ntabwo uyishyira muri Google ngo Google yakire.
tuzi neza ikintu cy'igicurano cyose cyangwa cy'igifobi cyangwa cy'igipirate, hari application ukinyuzamo kikakubwira ngo ibi bintu ni iby'abantu bakoze ntabwo ari byo. Nge rero nabikoze mbinyujijemo mbona Google irabitoye, nawe uze kugerageza ureho nurangiza utesting urebe ko ari bizima. Mu by'ukuri rero cyangwa se uze kubikura nyine kuri Google ubishyire muri application ubinyuzemo, ihekenye irakubwira ko ari bizima cyangwa atari bizima, ko ibyo bintu ari ibicurano cyangwa atari ibicurano. Twibajije rero nyuma y'uko u Rwanda rubonye ibi bintu, nyuma y'uko rumenye ibi bintu, kuko nta munyarwanda udakoresha imbuga nkoranyambaga, nibo abenshi n'abazikoresha, batazikoresha nibo bake. Muri miliyoni hafi 15 z'abanyarwanda, ngira ngo miliyoni zirenze 10 gose zaba ziri mu ikoranabuhanga no kurikoresha, kuko mituweli nta munyarwanda utayitanga, unyura ku irembo, iyo ni Google ibikora, n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye mugenda mukenera. Twibajije rero, nawe uze kutubwira muri comment, ese koko aya makuru nawe wayamenye se? Wasanga ufite narutaye, nabyo birashoboka. Wasanga utanabimenye, wasanga utanabizi, wasanga utanabyemera, wasanga unabyemera, ariko hibajijwe impamvu hagaragaye aya mashusho n'amafoto. Neva ari mu ntera hamwe nawe agenda aririmba za ndirimbo baririmbaga ngo wiye tubatsembatsembe. Urumva ni ikintu umuntu wese ari kwibaza akavuga ngo rwagwango ruri hagati y'u Burundi n'u Rwanda muri politike, urwego twabihaga byadusaba kubiha urundi rwego kugira ngo tubirwanye bitagira ingaruka ku Burundi cyangwa ku Rwanda. Kuko bibaye perezida w'u Burundi afitanye horasiyo na FDLR kuri uru rwego, akaba ashaka kuziha ubutegetsi mu Rwanda, noneho akaba asanzwe nawe ibi bintu yarabigaragayemo bisa n'amahano, kuko izi ntera hamwe zisha abantu, twebwe tuhaba tubireba ba nyirabyo sahizi, ngira ngo zakoze ibiruti by'abadayimoni bakora rwose. No muri Kongo hari abantu bateye uko bakora ibisa n'ibi, biriya bice byose M23 iri kurwaniramo, hari abantu b'abagome. Mu Burundi niho haba abantu bakunda guhanura ngo gushitanira uburakigongwe, ngo abadayimoni bitwara uburakigongwe ngo bazajya i Burundi kwica. Oya, ndaguhumurije abo ntibakaze, kuko baje byaba birenze na wa muriro Yesu yavuze w'imperuka. Bara abadayimoni bitwara uburakigongwe, uguca urutoki yarangiza akaruguha ukaruhekenya ukarurya, ku mugoroba akagaruka akagukuramo ijisho ukarirya, ati urashonje reka tugushakira akanyama gaca ugutwi, akakubiza akakuguha ukiba. Rero ibyo nta muntu wabyifuza, usibye no kubyifuza nta n'ukwiye kubirebesha amaso. Sinababwiye nti hari amasanamu tutanyuza kuri YouTube, bamwe bagiye bambwira ngo yabe nayamuha, wari ugiye kurya agahita bihagarika, wari kurongora umugore we agahita bihagarika, wari ugiye mu kazi agakora nabi. Ni amasanamu mabi. Ibintu biri kubera muri Kongo n'u Bugesera, hari ipfu ndengakamere n'izo ntera hamwe. Rero tugahita tuvuga ngo umubano w'u Rwanda n'u Burundi wari usanzwe muri politike bitifashe neza. Bene gihugu twebwe turi nk'abafana, ariko ducungira hafi kugira ngo tudakorokera mu bintu bidafise umumaro, tukahava tukora natwe izo ntera hamwe zakoze. Ubwo ni ukwigengesera mu buzima bwacu bwa misi yose. Tukibaza rero ngo eske ibi bintu bihatse iki, bitwita iki, birabyara impene, birabyara intama, vipi? Urumva ni umubabaro usumba indi mibabaro, kuko ni n'agahinda of course. Mu by'ukuri rero ubu ugasanga niba hari abantu bari kwitoreza u Burundi, bakaba bari guhabwa intwaro, bagahabwa training, bagahabwa buri kimwe cyose, bakegerwa bagahabwa amabwiriza, bakaba coachinga neza mu buryo ndayishimiye ababwira ati tuzabaha igisirikare, tuzabaha amafaranga, tuzabashyigikira, tunyure i Butare cyangwa tunyure mu Kirundo Bugesera, tuhiri ku butegetsi, tubashyire ku ngoma.
interahamwe nazo cyangwa se FDLR ati ndiyo tuzicara dufashe Uburundi buri kimwe cyose nabwo buzadufasha. Ntabwo nzi ibintu bafasha abarundi kuko interahamwe mu busanzwe n'amabuye zaba zicukura muri Kongo menya zitayaho Burundi, menya bafite uburyo bafatanya ariko baracyakora mu buryo budafitiye igihugu akamaro, kuko igihe zimazeyo yaba Ndayishimiye yaranazikoresheje zikajya zikura amabuye zimuzanira, igihugu kiba kimaze kugera kure. Bishoboka ko zikurira umuntu ku giti cye, rero babagwiza tunga karundura ugasanga bazihaye akazi muri urwo rwego. Ntabwo nzi rero uyu munsi wa none zatsinzwe ahantu hatandukanye kandi henshi ko ziri bugaruke noneho zikagaruka ziri butsinde cyangwa se ziri bugaragare ko zitsinze. Uhoraho aduharire barundi kazi. Ibi bintu ni ibintu biteye ubwoba, biteye ishishe kuko birababaje, biteye n'agahinda. Hari inkuru yerekeye Neva nagombaga kuguha. Burya Neva guhinduka kwiwe kuragoye cyane kuko mu bimuboshe harimo ibintu bizomugora kuvamwo. Bimwe muri ivyo ni ibi bine. Icya mbere, nk'uko uza kubibona kuri foto nca nkoherereza, Neva muri 1994 yari mu Rwanda mu nterahamwe zagize jenoside. Yari akiri umusore, yarahegeze secondary school, yinjiye muri universite umwaka wa mbere atashoboye kubandanya kubera ivyo ariko biraba mu gihugu inyuma y'urupfu rwa Melchior Ndadaye rwakurikiyeho n'ubwicanyi buteye ubwoba. Neva rero ubushuti afitanye na FDLR n'ubwa kera. Mu nyuma bahavuye bakorana, bahuriye mu ishyamba, baragiranye amasezerano azwi. Burya mu nzego z'igihugu i Burundi interahamwe aribo FDLR bazirimwo kandi bazimazemo imyaka myinshi. Akarorero, uyu mudamu Generose Ngendanganya yarayatowe nka senateri mu ntara ya Gitega, afise ipeta rya General Major de Police. Umugabo wiwe no mukoroneri yahoze mu gisirikare ca Havyarimana ca leta yitwaga Nepomuscene Niyitegeka. Bari mu ishamba, yari kapitene acaja mu bigisha ivya gisirikare ba Neva. Amaze imyaka irenga 19 akora mu bushikiranganji bw'umutekano, akaba yari umwishikira kwa Generali Bunyoni yahoze atwara ubu bushikiranganji imbere yuko aba umushikiranganji wa mbere. Ni naco gituma umugore wiwe yadugagiye amapeta byihuse, ko ari nko gushimira umugabo wiwe ibyo yamufasha mu ishamba. Ibintu vyinshi Neva avuga abitegekwa n'aba FDLR bari i Burundi, aho no musi barenga nk'ibihumbi 10. Ngiyi impamvu imwe Neva ameze uko ameze, akora uko akora, akama mu binyoma no kwagiriza u Rwanda. Na politike y'intambara yinjiyemo muri Kongo abikorana nabo ba FDLR, bagapangira hamwe n'ivyo gutera u Rwanda. Icya kabiri, Angelina Ndayishimiye uyo mugore wa Neva afise imico iteye ubwoba. Nawe nyene guhinduka biri kure nk'ukwezi. Aramuganza kandi Neva yamaze kumuha ububasha burenze kuba umwaka ntibigikunda. Hari amabanga yo mu rugo umuntu atirirwa avuga, aho Neva atinya umugore yohava bishira hanze. Icya gatatu, ubukunzi bw'inda n'amahera. Barogeje ubutunzi bw'igihugu, bamaze gushiraho abajura bibana, kubikura biragoye kuko nabo boca bashira ahabona ivyo bivye. Icya kane, ubupfumu, amarozi bamaze kunga ubumwe ku rwego rwo hejuru, haba mu gihugu haba no mu mahanga. Ivyo bintu bine maze kugusigurira mugabo birerekana uruhara rwa Neva no mu mibanire ye na FDLR. Biragoye rero, igihugu c'u Burundi kirafise ibibazo mugabo. Ngira ngo twahuye n'akaga gakomeye, duhura n'ishyano risumba andi mashyano yose. Ibi bintu by'abahutu n'abatutsi byafashe indi ntera kugeza ubwo ijuru rihaguruka, bifata indi ntera kugeza ubwo
Imana ibihagurukira, ariko ababibibye barabibibye bibahesha ubukire, bibahesha ubutunzi, ari bo Babirigi, ari bo Badage, ari bo Bafaransa. Iyi mbuto barayitera, irera, iramera, imbuto yitwa Hutu Tutsi. Yageze mu Rwanda ho kuko ariho itangiriye, irera ibyamwa bya mbere. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mwese mwarayibonye. Ngira ngo byazanye ingaruka rero itari nkeya mu karere k'ibiyaga bigari, na n'uyu munsi ari byo tukirwana nabyo. Abishwe n'Abanyarwanda, ababishe n'Abanyarwanda, ariko bapfa amoko. Burundi perezida be niba ari Umuhutu, umwungirije aba Umututsi. N'ubu mwabonye ko byagarutse, ngo niba perezida ari uyu, umwungirije aba uyu, ngo n'abatwa bakabongeramo. Hari ubu byaragarutse bimwe by'utubari tw'Abatutsi, isengero mu ma eglise, ngo Ikiremba naba, Bujumbura naba. Byaragarutse mu Kamenge quartier y'Abahutu, byaragarutse ku Musaga quartier y'Abatutsi mu Ngagara, Cibitoki, Kinama, Mutakura, Nyakabiga, Rohero. Donc urumva dayimoni iri gushaka himene ririmo iratugatuga, dore ibyaha byitugatugiye ku rugi, kugira ngo irimo irashakisha ahantu yatoborera, igahita yinjirira muri cya kinyoma cyo kugira ngo yongere ihonye abantu, yica abantu, irimbura abandi. Sinzi niba uri kubibona, kuko ibi mu kanya gato Imana iyo iri kuduha amakuru ko CNDD-FDD igiye gutemba, ivuyeho birangiye. Uretse ko Imana yenda izafata ubwonko n'ubwenge bw'abadede, yego yamara kubifata ikabiturisha, itabiturishije nabuse nibirara mu bene gihugu bati ibi bikozwe n'Abatutsi. Za nterahamwe ziriyo zikabashyigikira nazo, nk'uko hari Abarundi bashyigikiye interahamwe, nanone bakazishyigikira nazo zikabashyigikira. Ibyo bintu kubizimya no kubihagarika, mu bihagariko ariko uwo bihitana bimuhitanye. Ubu abantu bapfuye bazira ubwoko bwabo, bazira uko bavutse, donc nta kintu na kimwe kigaragara bazize. None se ibyo nibyo rero dayimoni yegeranyije, abihamagura, abiha amaboko, arabisiziriza. N'uyu munsi wa none nibyo biboshye umugabane, by'umwihariko muri ibi bihugu by'inzira y'amajyambere twe turi kwifuza natwe kubona ibyiza cyangwa kujya heza. Niba rero ari urwo rucuriko shitani azanye, abantu mukwiye guhunga urupfu na kuzimu na shitani. Ntabwo numva ukuntu rero ni Burundi neva yakakira interahamwe, impunzi z'Abanyarwanda Uburundi bwemerewe kuzakira. Impunzi izo arizo zose Uburundi bwemerewe kuzakira. Ariko abicanyi, abantu bakoze jenoside, Uburundi bukwiye kubatanga. Impunzi z'Abarundi u Rwanda rukwiye kuzakira. Mu gitekerezo cyanjye yanjye, impunzi z'Abarundi mu Rwanda, kuko ku mpamvu z'umutekano wanyu muke mushobora guhunga, ku mpamvu z'indya nkeya mushobora guhunga, ariko umuntu waba yahunze amaze kwica umuntu, yamutogosheje, yamuriye, ukica abantu, ukiyongeza, warangiza ugahungira mu gihugu icyo ari cyo cyose, igihugu gikwiye kugutanga igihano cy'urupfu cyavuyeho, nibura bakagushyira muri gereza kugira ngo abasigaye babone umutekano n'amahoro. Ibyo rero mpamya ko ari ibyo abantu bakabaye bagenderaho, badashyigikiye shitani na shitani y'umugore wiwe mu kwimakaza umuco w'icyaha abazungu baje kubiba muri Afurika. Ngira ngo rero ni inkuru twese yatubabaje, ni inkuru itari nziza mu matwi y'Umunyarwanda n'Umurundi, kumva ko n'Abarundi ntabwo byabagwa neza. Abarundi bari muze mucunge neza Igitega aho perezida avuka, bivugwa ko hari FDLR nyinshi. Muze murebe neza umuntu uri kuziha ubuhungiro mu buryo bworoshye,
kuko Ndayishimiye we yahoze anabyifuza byemanga avuga ati mwibuka ari ikisa si byo yavuze igihe Felix Antoine Tshisekedi yarahiraga bukeye bwaho mu gitondo yarahirira kuba perezida w'intwaro rusange ya Kongo. Mwibuka ibyo yaravuze ngo abanyarwanda urubyiruko rw'u Rwanda rurarushye nkiye kubabohora kuko muri aka karere umuntu uteje ikibazo ni perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Tugomba rero kubohora u Rwanda n'abanyarwanda. Abivuga afashe n'idarapo rigize umwe mu miryango ikomeye ya Afurika. Ibi bisobanuye iki rero cyangwa bivuze iki muri politike cyangwa bivuze iki mu basenga, ubundi bidufasha iki nka twebwe? Abanyepolitike hano bivuze ko bakwiye kuba maso bagakubira iki, bagakumira ikibi kitaratugeraho nk'abene igihugu. Bivuze iki mu basenga? Bivuze ko mukwiye gusenga ibyo umenye ntukwiye kuba bimenyera ubusa, ibyo wumvise ntukwiye kuba ubyumvira ubusa, ahubwo icyo ukwiye kuba ubikoraho ni iki? Ni iki ngiki gitumye ubyumva. Niba uri umukizwa hagarara muri opozisiyo yo kurwana nk'umukizwa, niba uri umunyepolitike ukwiye guhagarara muri opozisiyo kurwana nk'umunyepolitike, niba kandi hari intererano utanga cyangwa hari n'ubufasha bundi utanga ugaha umwe cyangwa ugaha n'undi, byiza ko iyi nkunga n'ubu bushobozi wabutanga, ariko ukabutanga ari ibirokora abantu n'ibikiza abantu. Abayobozi bacu bishoboka ko batana bakanayoba bakadeviya nk'ibyo byose ndi kuvuga. Mu busanzwe ntago perezida akwiye kuba yahagarara ku karubanda ngo ngiye gukoraho ubutegetsi bwa naka. Oya, ubishoboye ngira ngo urinze ubivuga biba byakunaniye, uba warabigerageje kera yenda bikakunanira. Ahubwo abahanga baraceceka, akabikora sirasiye mu kuri no mu kirundi, akabivuga hoze yitonze ku buryo n'inyoni itabimenya. None umaze kubwira umuntu ngo itegure ngo nzaza kugukuraho, izo ni komedi uba urimo urakina, ngira ngo sibyo. Ni ukuvuga rero ibi bintu tuba dutangajije twebwe ntabwo tubitangaza nka BBC cyangwa ijwi rya Amerika, mbitangaza ndi umuhanuzi, mbivuze ndi umuhanuzi. FDLR riri i Burundi, abantu bari kurwanira muri Uvira, n'abarundi bari kurwana n'abakongomani bari muri M23. Yenda harimo n'indi mitwe, nta n'igitangaje ko habamo n'abandi bantu abari bo bose. Harimo abacashuro baturuka muri Colombia, abo muri Romania bo baratashye, n'abandi. Niba rero twebwe dutangaje amakuru ukabukurikira Imbabazi TV gatatu ukamenya ko ibyo bintu ari ukuri, niba usenga ukwiye kuba usenga neza. Niba uri umunyepolitike ukwiye kuba uhagarara mu cyuho, ukwiye kuba uhagararamo. Bibiliya ivuga ngo Esther icyatumye Imana imugira uwo gushaka mu bwami bwa Ahasuwerusi ngo kwari ukugira ngo agire umumaro mu gihe gisa n'iki. None natwe ese wowe nta mumaro uri bugire mu gihe gisa n'iki? Ese nta mumaro ufite mu gihe cyasa n'iki? Dushimiye abantu bamwe na bamwe bitanze guhagarika jenoside mu Rwanda, barangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Dushimiye abarundi bashoboye guhagarara mu kuri kwabo, n'ubu bakaba bagihagaze mu kuri, baharaniye amahoro, banakunda impunzi z'abarundi ko zataha, banazishimira bakifatikanya nazo ko zibayeho mu buzima bubi kandi zirushye. Nanjye kandi nifatikanyije namwe, yenda harimo imbonerakure zibyumva mbivuze uko zikababara rwose pe. Hazagira umurundi w'impunzi uvuga uti Marite nge turaziranye niyo mpamvu ankunda, cyangwa se yabaye impunzi niyo mpamvu ankunda. Ya sinigeze mbi impunzi n'umunsi n'umwe, ariko hano hari akarere duhaza imbibi kakiriye impunzi. Ndeba uburyo zibaho, abana babo barasambanwa, ndeba mu buryo budasobanutse, mukazana na nyirabukwe mu kumba kamwe, abakwe n'abakazana, ibintu nyine by'uruvangavangatiranye. Kandi vraiment Uburundi bwari bufite itongo rinini bose bakwiye kuba babamo, u Rwanda rufite itongo rinini dukwiye kuba tubamo. Nubwo wafata ziriya miliyoni ziri i Burundi zose ukazimurira mu Rwanda twakwigwa, nubwo rero wafata n'izi ziri mu Rwanda zikajya i Burundi twakwigwa, igihugu kigasigara kiri gusa. Ariko sinumva ukuntu rero igihugu kitubana gito kumvo za politike, bamwe bakaba impunzi abandi bakaba igihugu, bamwe bakaba ishyanga abandi bakaba ubwoko, bamwe bakemerwa abandi bakaba ibicibwa, bamwe bagashyigikirwa abandi bakabarwanya, bamwe bakabashyigikira abandi bakabanga. Ibyo bintu byose rero
bisa nuko shitani aba afite ikintu ari gutegura, ari kugipompa cyuzuza. Ejo nimubona rero kibastinze kigaturika, mu gihe nta cyemezo gifashwe mu bihe nk'ibi, mu gihe nta ngamba zafatwa mu bihe nk'ibi, ababijejwe bose bino byumva abantu batandukanye, ariko buri muntu wese afite intererano ye. Koko abapfa nitwe. Njyeweho yenda ndi umukirisito, nasomewe ijambo ry'Imana, nuza ukankuraho izo, ntabwo uzanyica iminsi 2 uko byagenda kose, wanyica umunsi wose cyangwa umunsi n'igice cyangwa n'iminsi 2 da, ariko ntuzanyica icyumweru cyose. Ntabwo bishoboka. Uzante mu mutwe, uzankuramo amaso, uzanjugunya mu mavuta, uzanjugunya mu nyanja, uzante mu kuboko. Izo pfu atari Imana izirinze abantu. Umukristo wese ntabwo agomba kuvuga ngo ndi seriye, ngo ndi siri, urupfu nzapfa nuru. Oya, twese tuzanyura mu irembo ry'urupfu, ariko abakiranutsi b'Imana bazasinzira bakangukire kubona ubwiza bw'Imana. Sitefana bateye amabuye akarinda apfa, simpamye ko Sitefana hariya yari yacumuye ibirenze iby'abandi bacumuye. Yohana batetse mu ngunguru y'amavuta, simpamye ko Yohana yari umunyabyaha kuruta abandi bose bo mu iki gisagara yaharurwagamo. Uwo bataye Patimo akaribwa n'inzige atunzwe n'ubuhura, simpamya ko kiriya kirwa bamujugunyeho ariho hari ubuzima. Ariko bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko natwe uyu munsi nyama y'ubwoba n'umutima w'ubwoba, umukristo wese akwiye kuba atandukana n'icyo kintu. Umukristo wese akwiye kuba umukristo ubyihaya, ubiririmba ko ari umukristo w'ukuri, mu kuri no mu mwema. Ngenda umukristo zahora ndiwe, mu bintu byose gushika gupfa. Ngenda umukristo ndumutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Ntabwo turi abakristo rero bahinduka kubera ko udufatiyeho imbunda, mu ijabe bafatiyeho imbunda, mu kumutakura banyicaza muri za singa babaga batambitse mu ibarabara z'amahwa barazinyambika. Ntabwo nigeze nihakana Imana. Ku Musaga ngo muri bariyeri bafata igishyitsi kiri kwakamo umuriro bakishyira ku musatsi, ndihungura ndavuga ngo mu izina rya Yesu. Ariko Yesu ampagararaho, ntabwo navuze ngo noneho ngo reka uwo nari naragiye guhamya i Burundi ndamuretse. Nuko rero dushobozwa byose na Kirisitu duha inkomezi. Ntabwo ari njye wabyishoboje, ariko iyo ugambiriye mu mutima, Imana irishyirira mu bikorwa, ikabiroranya ikabishyira imbere. N'uyu munsi wa none rero niyo mpamvu dutambutse ubutumwa ku Mbabazi TV 3, tunagushimira we tubana mu materaniro, tukayatangirana tukanayasozanya, tugusaba umugisha mu masengesho y'amezi 3 turimo. China ragwana ribarikiwe. Umunyarwanda yaravuze ngo birabe ibyuya ntibibe amaraso. Mu Kirundi biravuga ngo murasa ntimuburubeya njoye ivu. Mu by'ukuri icyo shatse kuvuga hano ni igiki? Birabe ibyuya ntibibe amaraso. Ndumva wari wo mugani sobanukiwe neza kuruta uw'Ikirundi uko bawuvuga. Evariste General Major Sebarundi Nyiricyubahiro i Butare mu Nterahamwe muri jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Bishoboka ko zaba ari inzozi, ariko niyo mpamvu ntangije umugani uvuga ngo birabe ibyuya ntibibe amaraso. Ku ifoto, ngira ngo iyi foto wayibonye ukuntu, niba uri kuyireba uraza kubona uriya muntu wambaye ishati ijya gusa n'ikigina, sinzi uko nabishushanya, nawe ufite nta mpongano y'umwanzi cyangwa se ubuhiri. Iyi foto biravuga ko ari iya Nyiricyubahiro Sebarundi.
uyu Neva wize segonderi akayirangiza akiga kaminuza uwa mbere kubera ibihe Melchior Ndadaye yamaze gupfa, igihugu cyarimo cyabo n'icy'u Rwanda byari nko mu icuraburindi. Bivugwa ko rero ubwo yigaga muri kaminuza ari naho yaje kwifatikanya na bamwe, yigaga muri segonderi niho yaje kwifatikanya na bamwe mu rubyiruko rw'u Rwanda. Yari akiri umusore, ari umusore, urabona ko ari umusore ukomeye w'ibigango. Niho amafoto cyangwa amasanamu bayafatiye mu ibarabara rimwe rigize umurwa cyangwa umujyi wa Butare, habonekamo Evariste General Major Ndayishimiye. Niyo mpamvu rero mvuze ngo biraba ibyuya ntibibe amaraso, kubera ko bibaye ari byo n'ukuri ni nko gukubitwa n'inkuba. Uyu ni umutama tuzi, u Rwanda ntiruhuza n'u Burundi birumvikana. Politike ya Neva aho byabaye bibi kurushaho, birangirika rwose. Ariko bivugwa ko abantu bacukumbura bareba kure, uhereye mu kibira habanje ibi byo gushyigikirana muri ibi bya jenoside, ubwo harimo abarundi bamwe na bamwe bafashije abahutu bo mu Rwanda n'abahutu b'i Burundi bakishyira hamwe mu gukora jenoside, cyane ko akarere ka Huye gahana urubibi n'akarere na Kayanza, bo ntabwo bavuga akarere. Ngira ngo rero ni hafi na hafi neza ku bahazi. Bivugwa rero ko Neva yagaragaye mu ihonyabwoko mu mafoto yacicikanye, niba wabibonye hari n'andi nitugira amahirwe turayabaha, yacicikanye Neva agaragara mu rutonde rw'interahamwe, kereka niba ari uwo basa cyangwa se abantu bakaba bakibeshya kuko umuntu si imashini. Ariko nanone rero ngaruke nibaze nanone, umuntu akibaza kubera iki Neva na FDLR ni agati gakubiranyije. Nanabivuge mbisubiremo, FDLR ishobora gutera umwaku birushirijeho ingoma ya CNDD-FDD mu buryo bweruye butaziguye rwose. Koko niba CNDD-FDD, muze murebe mu bacenguza amateka, mu bantu bahawe ibibanza n'intwaro mu ndongozi nshya, biri kunugwanugwa ko harimo FDLR. Muri guverinoma ya Neva mu Burundi biravugwa ko harimo abantu bamwe baba FDLR banatuma guverinoma idashobora kugira ibyemezo bihamye by'iterambere ry'abenegihugu. Hiyase rero cyangwa isezerano Neva afitanye n'interahamwe, ubwo ariko kw'iki gihe zitwa FDLR, ngira ngo bwaba ari bwo bumwe bafitanye n'amasezerano atandukanye n'amabanga menshi, ari nabyo biha Angelique Ndayishimiye kuba yakikoreramo mu isanduku ya leta, umutware we ntagire icyo avuga ndetse n'undi muntu wese ntagire icyo avuga, kuba yakamarira umumiliyaridi ntacyo bitwaye, donc kuba yavoyaja hakagenda amahera menshi, ibyo ntacyo bivuze. Ndetse ibintu by'iterambere ryihuta, ubona ko muri disikuru za Neva ari kubabwira ngo igihugu ntikivuka umunsi umwe, ni mugende buke buke. Abenegihugu ntibakeneye ibitoro, ahubwo bakeneye ibarabara. Abenegihugu ntibakeneye indya zivuye mu mahanga, bakeneye kwirimira izabo. Donc urumva ko agenda babwira ngo nimushyireho feri, nimugende buke. Ariko undi mwanya akagaruka akavuga ngo muri gukora biguru ntege, muri gukora nabi, ntabwo muri kwihuta. Ni ukuvuga rero intwaro ya CNDD-FDD mu by'ukuri nibiba ari ukuri, hakaba hivanzemo FDLR, agahu kaba gahuye n'umunyotsi cyangwa umunyota. Ubwo byaba bigeze ahantu bigiye kuba gatogo bikaba isosi, ntabwo yebaba we. Niba FDLR yabiri Burundi bikaba atari ikinyoma, ikabiri Burundi, abarundi ubwo mwaba muhuye n'uruva gutashya, mwaba muhuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo ahantu hari FDLR kubera ibintu interahamwe zakoze, u Rwanda rwarandutse umutima, u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika ndetse no ku isi yose. Ufashe u Rwanda ugafata Isiraheli, bakorewe ubwicanyi ndenga kamere kugeza cyakora genda bivuga nko ko afite imyaka mike, ariko ababibonye
natwe iyo tubibona mu masanamu, umuntu bamusekura mu isekuru, umuntu bamukata imyanya y'ibanga, interahamwe zica nabi. Ibyo bintu rero kumva mu matwi y'Abanyarwanda, mu matwi ya politike y'u Rwanda, mu matwi ya politike y'u Burundi, kw'interahamwe ziri Burundi muri guverinoma ni ukuyisenya yose. Idasenyutse yose ni intambara itahera, ni ingwano itahera. Igihe cyose FDLR iriho, ubwo u Rwanda ruzashora amamiliyaridi n'amamiliyaride mu kurwanya FDLR, ruzashora imbaraga z'umurengera mu kurwanya FDLR. Ahiri rero ubwo nayo niho, ahiri nayo narwo niho ruri. Buriya niba hari ahantu umukristo ahoza amaso ni ukurwanya shitani. Inzozi warose urazimenya, ijwi wumvise urarimenya, kuko shitani yaraduhahamuye adukorera ibintu bibi, kandi akora ibintu bibi kugeza ubwo umukristo wese nta bushobozi afite bwo kuryama ngo asinzire, nta bushobozi afite bwo kwidegembya. Nyuma y'ibyo rero turyama dusenze, tubyuka dusenze, ni nk'igihano. Twigiriza ubusa iminsi 3 umuntu atarya atangwa, ni nk'igihano. Twirirwa tugenda tukarara tugenda, twe ntitunywa inzoga, ntituba muri biriya binezeza by'umubiri, twe ni nk'igihano. Naniseguye ku bantu, ejo hari inkuru narekuye, ariko umukozi cyangwa se manager cyangwa se IT w'Imbabazi TV 3, ejo niriwe i Kigali musigira byose, kandi nk'uko asanzwe abikora, inkuru ayishyiraho tutabanje kuyicekinga, bigeze mu munota wa 13 bishyira 16 hazamo gutuka Yesu. Ikiganiro twese tugishyira na liste, turagisiba mu ijambo rimwe, turagihagarika, kuko giye mu butumwa nemera ko ndi umukristo, nkamamaza ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Yavugaga ibijyanye n'intwaro ya CNDD, habanza byiza, aheruka byiza, ariko ashyizemo gutuka Yesu. Nahise mvuga ngo ikiganiro nigishyirwa na liste gisibwe. Nuko rero tubiseguyeho, ni ikosa ryabaye ryo kwizera, ntitwacekinga. Kuwumvise Yesu acokorwa cyangwa asuzugurwa, nta nyungu n'iyi n'imwe dufite yashyira izina ry'Imana mu kaga. Mbwire n'abantu, ejo twatambukije ubutumwa bw'abantu bakoresheje umunyu, nta kindi gisubizo mbivugiye hamwe, mwihane. Kuko agakiza ntabwo ari nk'akanyaruvu ngo nurwara ukaremba bakakubwira ko umutari shitani gusigaranye uhita ujya kwivuza mu badayimoni. Nusonze ukagera kure, niba kubwira ko ibiryo bisigaye kwa shitani ubari ibyo byo kurya ujya kurya. Oya, reka nigarukire rero, Imana ibababarire. Nanjye nakoze isengesho ryo kubasengera mbasabira imbabazi abaciye bugufi mwese. Rero nahoze mbivuga rero, birakaba hirya inyuma y'ishyamba ko Evariste yagaragara mu nterahamwe akaba yarakoze jenoside. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Ninde uri bumushyire mu rubanza? Ninde uri bumurege? N'ubuhe butabera bumufata? Ese ibi bintu u Rwanda rurabikoreraho? Ese u Burundi burabivugaho iki? Nyuma y'uko Neva wese abibonye arabivugaho iki? N'abandi bamwegereye, koko dukurikirwa n'abantu bose hano ku Mbabazi TV 3. Sahizi ni inkuru y'akababaro n'agahinda. Ngira ngo rero twe twayibonye, twumva ibyo bintu nyine ntabwo ari ibyo kwihererana, kuko uyu muzungu ni umufaransa. Noneho uru rubyiruko ruri ruhande ni Butare mu mujyi. Ntibyumvikana rero uburyo ndayishimiye yari ari muri aba bantu mu buryo nk'ubu ngubu. Urumva birababaje, biteye agahinda ndetse n'umubabaro. Yego, haleluya. Ni ukuvuga ngo gusenga ni imibereho, gusenga nibwo buzima. Gusenga ni imibere, gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Aya masengesho yacu mu by'ukuri mu gisubizo turi kwifuza ku ruhare rw'ibihugu. Ntabwo u Rwanda rukwiye kurwana n'u Burundi, ni abavandimwe, ni inshuti. Mu kwifuza kwanjye, Yesu tukugireho mu gishi cy'igikombe kiturengana. Hama ku muntu ukurikira Imbabazi TV 3 ABCD akayikurikira mu nyungu z'ubutumwa bwiza tuhanyuza ku de chapeau, tugushimira gukanda saboni ndetse ugakora like
na share. We wakanze subscribe turagushimiye, ariko umushyashya kanda saboni ujye ubona ukubandanya nidushyiraho inkuru ihita kugeraho direct. Utanabizi dushyiraho nimero za WhatsApp uvuge tukuyobore uhoraho aguhe umugisha. Nibyo koko dushimiye abanyamuryango bamaze kwiyabonesha no kwiyandikisha kujya babana natwe. Ndagaruka rero mvuge ngo amasengesho twasenze ni bombe y'amasengesho. Narigishije, ndabwiriza, ndahanura, nderekwa, ndarota, ndavugishwa. Ibyo byose ubyegeranyirize hamwe kuva ku kiganiro cya mbere twatangira itariki ya mbere kwa gatandatu kugeza ku itariki ya nyuma yo kwa munani, ariko by'umwihariko ufate iyi tariki tugezeho ubwire Kristo ngo ibyo numvise, ibyo ntumvise, ibyo nabonye, ibyo ntabonye, mu izina rya Yesu Kristo mbashije kwizera Yesu Kristo watumye Marite w'i Nazareti. Hama nanjye uyu wantumye niwe nishimiye kukubwira. Ntabwo rero njye ndi kukwigisha ngo bimbata yanjye unkunde unyemere, ahubwo bimbata ya Kristo, kuko ni misiyo jye nahawe yo kuguha ubutumwa. Ni misiyo yanzanye ku buzima bwawe ngo nkubwirize ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. Bityo rero ntabwo ndi bubyitiranye. Si abantu ndi kwigisha ngo mbigarurire, si n'abantu ndi kubwiriza ngo mumenye, si n'abantu ndi kubigisha ngo munkunde mumpayagize. Oya, hari umuntu njugumira kubwe, hari umuntu ndi umufafari imbere ye witwa Yesu Kristo. Arimo uvuga uti Marite yahanuye bihita bisohora. Abagenda banyandikira ko twasenganye hanaha, twakoranye umurimo w'Imana hanaha, abo nagiye mpanurira ko kwabona sabiye ibyo nibyo uhoraho akabishyitsa. Mu by'ukuri nishimiye ko wakakira message y'untumye. Jewe ndi intumwa ariko nkaba umwana mu rugo kwa data. Bibiliya ivuga ngo mufite ubutware n'ubushobozi iyo mwizera ijambo rye nk'uko yari babwiye. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye. Nagira ngo nkusobanurire kandi nkusabe. Mungu asifiwe sana. Ubu butumwa turi gutambutsa hano kandi turi no kuvuga turi kwemanga, nubwo wadutumye niwe ndi guhamya. Petero yabonye umwami we bamubambye, ariko koko Yesu yari yarabibaganirijwe ngo nzabambwa. Nintabambwa hari bitazasohora, nintabambwa umwitsa ntazaza. Petero abona uburiganya bw'isi, aravuga ngo nge nimumbambe mucuritse. Petero bamubamba bamucuritse, Yesu bamubamba ahagaritse. Umwana na se, umugaragu na shebuja, ariko umugaragu mwiza. Bivuze iki? Bisobanukiye umunsi wa none. Twahuye n'ingorane ko ababishopu, abapotere, abashumba mushyiramo karuvate na zasu byose mukanigiriza, abandi mwese mugafata icyubahiro mukikamandaza, mukiyuzuza, mugahinduka abantu b'ibitabashwa batagondeka, none kugeza ubwo abantu babasenga. Mwabonye ko hari abanyura mu mabarabara, abantu bagatera amafaranga bari bukandagireho, abandi bagasasa imitamana bari bugendeho, abandi bagasasa ibitenge. Hari icyubahiro cyinshi muha abantu, mwebwe mukibagirwa ko Yesu yaravuze ngo umwubaho ni data, unyitira iki mwiza, umwiza ko ari data. Haleluya. Iryo jambo rikwiye kudufasha. Uyu munsi wa none rero ndabyemera, umpa agaciro, ndabyemera kuko nanjye ndubaha nawe nkubahe, gusonerana nibyo. Ariko niba nahinduka umwe wo gusengwa, guhayagizwa ahantu aho ariho hose, mwabonye ko hari ujya gutambuka bati mwese nimuhaguruke mukoma amashyi, pastor agiye kwinjira, bose bagahaguruka abandi bagakoma amashyi. Bire bintu byose namangitengete y'abadayimoni, ni ibyubahiro Satani aha abantu kugira ngo azabahirike inyuma y'umusozi, nk'uko ikintu nagita hano inyuma ya kamera. Mwibuke Nebukadinezari ubwo yishyiraga hejuru, agiye kurisha imyaka 7. Mwibuke Herode nawe ubwo yiyemeraga, bamukubise ingumi ahita agwinya. Uyu munsi wa none rero dufite umwuka utari mwiza mu bakozi b'Imana, ahantu hatandukanye nawe wagiye uhura nabo,
kugeza ubwo abantu bababwira ngo nimunyoze ibirenge mureke mbakandagireho. Ni byiza umukozi Imana umufite, ni itara ryiza ufite, ni imboni, ni mu ibarabara, ariko ndi umuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo kubw'iminota. Nzabigarukaho nk'icyigisho kirekire kirambuye, tugishyireho umwanya wacyo. Nk'umuhanuzi Prophete Martin, sengeye ibiganza byawe byaravuye birava, ariko mu izina rya Yesu Kristo noneho ufata cakira nk'uko Yakobo yacakiye mu museso ubwo yakiranaga na marayika, gafata bikaba bifatitse. Nawe ndakwaturaho mu izina ry'umunyanazareti, ufate ucakire kuko wacakiye bwa mbere Kristo. Uruhanga rwawe uhoraho asukemo amavuta, nturi uwo gucengerwa, nturi n'uwo gusuzugurwa, ahubwo uhoraho akuganziriza ibihe n'ibihe. Uruhanga rwawe rero agacengere karangirane n'uyu mugoroba mu izina ry'umunyanazareti, cyangwa se isaha bikugereraho. Iyi ntambwe zawe turazishyigikiye gufata i Samariya, i Yudaya ndetse no gushyika ku mpera y'isi. Kudeshapo ko ari Kristo watangije urugendo azarusoza. Urugendo Imana yatangije ikaba ari nayiruragiza, nyemerera Mana ngendane nawe, mu butayu nta byiza bibayo. Ntube abemera babonye, ahubwo ube uwemera utabonye. Nkusabiye umugisha n'umuhezagiro mu izina ry'umunyanazareti. Nkurarikiye mu gitondo saa 12 kuri bukurikira ubutumwa bwiza turi bushyireho, kandi ngira ngo ni ubutumwa bwihutirwa. Hano iminota ibaye myinshi, ariko uhoraho nadushoboza tukurarikiye ko wajya mu twukora cyangwa mu kazi urangije ubutumwa bwiza turi bushyireho mu gitondo. Niho iyo saha nayo igiye kugitambukaho ubutumwa bwiza. Ubwo buno twafataga amanywa peremidi, ubuho rero twongeyeho avamedi 18 z'igitondo. Uko umwami dushoboje uzajya usangaho ubutumwa bwiza twashyizeho. Reka dusengane umwami ari we Yesu Kristo, dufatikanye kumwizera, ariko dusenga Imana Data. Ntabwo Yesu bamusenga, ahubwo baramwizera hama bagasenga Data, bakayobogwa n'Umwuka Wera. Turagushimiye mwami Yesu, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, ubiroranye ubitondeke. Tugusabye amahoro n'umugisha. Umuntu wese uteze amatwi Imbabazi TV 3, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Turagushimiye ko uduhereye ubuntu mu izina ry'umunyanazareti. Amen.